Olá, Hanesang adolescente ita claro iha atividade barat. A tumori saudável no sai menang-nang na fating la iha anemia, mai ita babuka informação. Uluk nanay, anemia magsaida. Anemia ma condição nível hemoglobina iha célula rang miang menos liu do que normal. Iha célula rang miang ninia larang, hemoglobina ninia função makatukesi oxigênio no lori nia ba ising lolontoma. Compara tok figura ruane. Se ita anemia lakona, ita ninia isin célula hetang oxigênio nebe na ton. Mai be, se ita kona anemia, ita ni hemoglobina kik. Nune, ita ni célula rang miang dori oxigênio oituan deb. Tambane, maka ita senti limang aing mamar no fasil koleng. Sintoma geral anemia niniang maka fraco, namlele, isim baru koleng no neong lakong. Além de ne, ita mo senti oing halai no oing na kukung, matan dukur no susar iha konsentrasaun. Imi balo experiência ona sintoma hirak ne kalai. Bem hira condição hirak ne maghusik hela, nini impacto makanesang iha figura tuir mai ne. Iha fator tolu ma causa anemia. Primeiro, consumir nutriente nebe makla suficiente, liliu ferro. Segundo, lakong gran tamba menstruação no mos moras lumbringa. Terceiro, fator genético. Exemplo, talassemia, formação hemoglobina e circulação diminui. No, husi fator tolu ne, consumo ferro nebe menos ma causa principal anemia e Timor-Leste. Mai ita compara informação ruane, nebe maklos. Primeiro, atividade barak no senti koleng causa anemia. K, ida segundo. Anemia halo ita fácil senti koleng, nune atividade sira mos lalau hodiak. Los, ida los mag declaração segundo. Então, la bele kahur sira nenggua. Tuir mai, adolescente fetosira fácil barisco atu hetang anemia. Los, tamba, primeiro, ita tem que liu fazer processo de desenvolvimento isimian, no ita bot rola lais tebes. Também, ita ne necessidade de nutriente aumenta liu ferro. Infelizmente, o habituhan tempo agora ninian, ita ne consume ferro sem menos hela. Causa terceiro, macrang ne belakong iha período menstruação. Anemia ne bele prevene kalai. Bele, iha método principal rua. Primeiro, hang ne beriku ho ferro, tanto husinang kamorotahan sira. Método segundo, hemusuplemento aumentarán dala ida e a cada semana. Keta haluha, método ruane importante hoto. Atu consumo suplemento aumentarán o resultado nemema óptimo, hemu iha semana ida dala ida hafuin dehan. No keta haluha, la bele hemusuplemento aumentarán o sa, susubeng, café. Tamba sa, tamba bebida hirak nebe temi ona halu número ferro nebe itania isin babaeng absorve menos. Iha adolescente feto balong mag iha pergunta tuir mai ne. Hare di diag, karik nemos itania pergunta. Ita precisa kalai halo teste anemia uluklai antes hemo suplemento aumentarang, ninia resposta lai. Anemia iha etapa início da barak lah tudo sintoma sira. No keta haluha, objetivo suplemento aumentarang ida makatu preveni anemia. Então, la belehen to sintoma mosu. Pergunta tuir mai. Suplemento aumentarang bela halo tensão sai kalai. Ninia resposta lai. Suplemento aumentarán ne principalmente a prevene anemia, no anemia lahanesang ho tensão baixa, ninia diferença makne. Nune, mas que ninia sintoma hanesang, anemia lahanesang ho tensão baixa. Hemusuplemento aumentarán ne causa moras benhira menstruação, karan sai makas liu benhira iha período menstruação, ninia resposta lai. Ao contrário,
ita precisa hemusuplemento aumentarang ho di troca rang nebe lakon. Ita dalam rumah hakara katene seguro kalai banghira hemusuplemento aumentarang ho regular, nenya resposta los. Ita ne ising regula automaticamente número feru nebe absorve ona. Feru nebe racing se hasai husi ising liu husi foer. Nia se labo iha ita ne ising. Então, labele preocupa, ne seguro. Hemusuplemento aumentarang ne halo larang sai kalai. Nenya resposta los. Halo mai be la os ema hotu. Atu ha menos ransai, hemusuplemento aumentarang ha foeng hang hotu. Além de ne, feru nebe racing se hasai liu husi foer. Dalam rumah, halo itanya foer metang. Kita preocupa, buat hirak ne normal, no lakleur, no nenek, se lakong rasi. Tambah sedau tomang, ita hili hang merotahang barak, duke hemusuplemento aumentarang. Ida ne natong ona kalai, ho di prevene anemia. Ninia resposta lai. Feru nebe iha merotahan sira, ising absorbe iha numero nebe ki. Nune, los maka, hang merotahang aumenta ho proteína, husi nang, no aumenta ho suplemento. Hanesa menciona ona husi inicio. Moras lumbringa bele causa anemia. Nune, que tahalua hare saúde higiênico ang rasig. No hemu ay moro lumbringa. Nune, mai ita hamuto prevene anemia, ho di sai adolescente nebe saudável, no manang naing la iha anemia.